ni saa cia bilingi wa mauvo. Ni saa 3:30 muthenya wa muthi wa kana wa matuku miongo ili na mwanza ma mwei wa thandatu. Karibu ndeni wa mesa ya bilingi wa mauvo na ndi ani amwe kati wa mauvo ala tumanengetwe uito. Ala tukumbanesie ni vamwe na ivyo vya miatianio kuendea kukusiwa umuthi masaku na wote nendi mailiana na utongoi wa Musumbi William Ruto ula measiano kumanya maasia. Maofisa maita musini wa ilovi kutethesia polisi kusia mute wa maandamano na wanangiko wa mali ya mwenendi onaitina wa finance bill kuvetwa. Bunge ya kaunti ya Makueni ni yavitukithia bajeti ya kimansa shilingi bilioni 11 katono imwe kenda ya mwaka wa kisilikali wa 2024-2025. Na enendi makituita umiloni wa shua kwenda Minister Penina Malonza anenganeliwa utethio ula ukwamete ofisini wa munini wa County Commissioner Nzambani kwa miitha ndatu. Bilingi wa mauvo. Nina uto change tunengewa ni waku kuisila mtandao wa Facebook ni Mutongoi TV nyeni tawamasi wakitaka na uloku nengelelia movo kwa nse ya meko ni Sharon Dinda. Enendi aingi musini wa masako ni meyumilia kuliana na utongoi wa silikali ya Kenya kwanza kuingi maitula mutimu yumbe wa kiliombunge cha masaku na ulani Caleb Mule maiweta hata umavuna neye. Ni mavivya mataili na kuvinga malelo kauta musini wa masaku mayenda Caleb edukia siya wasia wa mwenendi wana uyo vome asiaka na utongoi wa Kenya kwanza ni wakuvinye ya mwenendi mayenda President William Ruto engudhule kuma otongo inetoka tena ya Kedan Mongela. Katikati wa musi wa masaku enendi maendeana utoa isia maandamano muthina muima mailiana na utongoi wa Musumbi Dr. William Ruto. Enendia alambe ni matwa isia maandamano mamugo indi maundu mathuka vala mambisa kuvinga malelo mekivuthukanio ala maumite musini wa masaku wivolelo munene wa kuma masaku kuthikitwi nola wa masaku kuthi Makueni ni mesa kunaishwa na nzeve ya kuiticha methui itina wa kwambisa kuicha mavia biasala nisene kuvolisi mailasi miga kutuicha isasi kiseveni na kunaicha nzeve su ya kuiticha methui. Onuwe ovo volisi na enendea ni malika ndeni wa musembano ni muvyo enendea sumende na kuandamana mainaichwa. Enendea melesekana maandamano ani makusukumia utongoi wa nthino ya Kenya. Kendo alama kuandamana na mungu wana bwana mbako ni tikitiro sana kwa Mr. Ruto wa Malawi azizi anene na mwito ni umone mure wa boda wa masaku alijuza waende kwao tikitiro sana kwa Mr. Ruto wa Malawi azizi anene na mwika tani umone mure wa boda wa masaku Mr. Caleb wa Malawi ama verona kozeye andu mama sako na tina moyo nake na 2027 ama andele azongela kunge alijuza waende kwao kwa muthina wa keli enendea ni maendeana utoa isia maandamano va musini wa masaku kwa kila chonekana maendeana kusukumia silikali kwitha na waliuku nthini wa utongoi na kwitha mikaleyo itona kwa liuka. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuva musini wa masaku. Maundu mau kuina utandithia ni maungama muthenyani wa umuthi itina wa muika na enende kutoaisia maandamano musini wa wote kauntini ya Makueni makiliana na utongoi wa silikali ya Kenya kwanza. Kavindani kauvolisi musini wa wote ni maadha na maumisia mwanake umwe ula kati wa nguthu ya amuika ala metoaisia miatianio malelo ni kivathukanio sokoni wa wote. Mwandiki wa Movo Caleb Chalo endi ni wa kisio kiu.
mwana kwa mwino kwa munini ni wakwata maumeseti na wakwathwa na kesasi kavindane ka maandamano ma kuleana na utongo wa President Ruto alama atwaiwa musieni wao wote muthanani guonthe na kusembwa sivitali ni munene wa Makueni County Referral Hospital vala wethi wake kwata uiti tukinenanya na mama mwikala menthini wa maandamano aya ni matula muti maofisa ma polisi nundu wa kutumia vinya mwingi muno kwa enenthi ala metwaisya maandamano ma muguo undu ula maweta kanani ute na katiba. Mimi naimiza tu polisi wasitumie nguvu zaidi venye tumeona ametumia kupiga risasi huyu mwenye alikuwa anaandamana tu kwa peaceful demonstration, alafu anatumia live bullet akwapo hospitalini amemwagika damu, hata tunashangaa kama atakuwa hai ama atakufa. So policemen wote please stop using excessive force. Yangu ya kusema ni polisi they should get warned because they are using excess force. Ni maandamano ala ona vamwe no mavalanya maundu motandithia na kuisokoni uyu muthanani muima na vala atandithia ingi makiie kuvingwa biashara sio. Hii siku sijaweza kufungua kazi yangu ya kuuza nguo mahana juu ya hii maandamano. Kutoka asubuhi mpaka saa hii tuko hapa tu. Hapo ndipo huwa tunatoa pesa zetu za kila siku za kununulia watoto chakula. Watoto wako nyumbani, hatujui watakula nini. Kwa hivyo serikali, angalieni hizi maandamano, mwangalie vile mtaingililia katikati, turudi kazini kwetu. Juu tumepoteza kabisa. Tumepoteza na hatujui tunaelekea wapi. Fanya kazi ya butchery. Kutoka asubuhi hakuna kazi tumefanya. So ni kuandamana hapa juu chini, wanatupiga mawe. Tukafunga tukaondokea. Ikiendelea watu watakaa kwa manyumba. Juu hakuna pesa tunapata, hakuna nini. Makomredo hapa wote TTI pia sisi tumeteseka sana, tunavumiliwa, kitunguu inapanda 15 bob. Pia sisi tunataka tunasurvive tu, tunataka pia ishuke. Makomredo tunaumia sana, tunalipa rent, tunalipa fee, tunalipa kila kitu. Naomba pia sisi utupunguzie bana. Tukifika masane mae ya weyo andamani nimende na kukwachia taili ndene wa lelo sio ndhe ila si ndene wa musienu wa wote kovo lisi ikienda na kutwiecha nzeve ya kweticha methoi kuna echa andamani. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na kuko ya kaunti ne Ilovi maofisa maita kwa kilungu cha masama ingine mavithokia ikonyo sionde sia musi wa Ilovi malelo ni manene vamwe na mawekaloni ma Musumbe State House kelelo ni kinene no kutethe sia maofisa ma polisi kusia mute wa maandamano hongeleka musini wa Ilovi na kuete wanangiko wa mali maandamano meuka ona etina wake President William Ruto kuthiwa anavetangie mutalatala wa kinandwa mwaka wangili ile miongoli na ina ula mbunge ina vitokithiana ula unaleanilwe na uoni enende. Mwandiki wa Mauvoo musini wa Ilovi Benjamin Mwaka na Mauvoo kwa uliko. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Usuni wanae wasio wa President William Ruto yo wakanani wewie kio cha NND na eche theka mutatalo wa kinandu wa mwaka wa ngili na miongo na ina ulonae kitina kinene cha maandamano va Ilovi na Ndenima ateo unenyo wavo vya maundu ovani nivyo kwe omonde. Na onakutwika no maandamano manini makusi wava musini Ilovi maofisa mavolisi mea ingi muno kumbocha mwika ula wine vango ya maandamano miatianyo ituma mita mingi ya CBD itiala metheu na biashara siembinge muthana muima. Ateo ni tambia ya maofisa ma itakuye kwenye nesi sothi ya kutuma nyamugo ila liende kukilia mokule kauta. Maofisa maita maikuna patro katika tuwa musio wa Ilovi CBD malelo ni manene vanga katika tuwa Ilovi pamwana ndivyo ni siya maikaloma President State House kuikithia mayingwa katuno na kamweka maandamano kanavi kavaung.
Gwianana na amwe maenende ala miatianioni ya umonde nekana kwigwetheka kwa mutatala wake na ndutiko songeo ati ovena thina munene wa tongo yuwaile kuthinikiwa maiweta mituo himwe ya ayumbe kutembea na makunia mama milioni mampesa alambini kila wikendi tawona nyuandhekio kwa NND alama ende kuvinika kimikalile. Where does the government send us go? Where does that money go? Politicians are flaunting on us on TikTok with the amount of money attendants are given. Where does that money go? We do not want them. President Ruto kwiyo nunathanie kutwa isikikalo kithandau na muika ukuthinikia mathina ta anoma kiutongoi na maunenanya malunga liulo kwati undumwe na mathie manthi ino. Because we have gotten rid of the Finance Bill 2024, it is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. How do we manage the affairs of the country together? How do we manage our debt situation together? How do we work on the budget with the deficits that now exist together? Vilingo mauvo kumava kauntini ya Ilovi nitawa Benjamin na Mwakam. Atandilia musini wa Mombasa ni malasimika kuvinga vya sala sio itina wangusa nisio mbio kati wa maofisa ama polisi na ingendile ilasi alikilela maandamano na kwambesi ya kumoyi ya NND kavindani kame atienio ilaya atoiwe mudhinyani wa umundi kuya aki ya alama na vikie kuthi wa mayuwa ni maofisa ama polisi ovamwena ala matesikie kulama ni kwa kusewa nduthi kavindani kala maofisa ama polisi medhiwa maisembania na ingendile ii kila kona kuikithia kana ni matongiani ya muova la mwanake umwe wavikia kwithi wa yathwa na namba nene ya ingendile ii kwikiwa mbini tukwatiani na Angelina Museku makauntini ya Mombasa. Maandamano ama ambesi yanaweza masani makioka kavindani kala veina mugo amwika maithiuka va kauntini ya Mombasa makuia kia amwika ala manati wenithayo na ala matesikie vala mai ovamana namba nene ala manakwatie mayumisie masani mavuthu makundi makiungendile malikilela na kuambisia kumauya NND. Nikumana na ke maandamano ane maliuka na kutuika manduthi maofisa ma polisi mailasimika kusembania kila kona ukitana na makundi avala namba nene yekiwa mbini na mwanake umwe kwathwa na kisasi vala wende na kukwata uiti. Ona uyo vatanithia ni malasimika kuvinga vya sala sio itinda wangendile ina ila siyo Vietnam yombai kwithwa imawia undu ula wavikie kuvalania maandamano akwa vanene. We've witnessed a lot of youth who have come out largely to protest peacefully, and they started on so well until when we reached at a roundabout where other youth joined in, and when they joined in they started looting shops, they started snatching things from people, and that completely destroyed everything. We've also noticed that the police were attacked with stones that led them to also shoot one of the youth who was rushed to the hospital. Ona uyo vama kundi makutetea kisiamwa na ndini makathia vanene shambea President William Ruto ya kuvetanga mtatatala wa Ilovio mwaka wa 2024 na 2025. What we are trying to say is we are happy that the president has decided to withdraw from the finance bill, but we also want now to go back to our drawing box whereby we can have a discussion with the multi-sectorial people, whereby we can sit and think how we can move forward. We don't want to take our country into anarchy. We want the youth now to sit, reflect and get to see how now we can engage, and in future the leaders should always ensure that our youth are brought into the tables where we have these discussions. Makule serikali vikie kulilikana misi ila inakuwe ni endwa mova na alama na mayumise masivitale ni kumana na maandamano alama nethiwe maitwa iwe isioni kivathukanio. The protesters do not have a leader, do not have an organization, do not have any tribal affiliation to anybody. But one thing we must say now is that the people's voice has been heard, and yesterday's the president conceding that he has been able to agree with the people's issues. I think it's an important factor, and for now we are calling for constructive dialogue
accountability for the people that have actually been killed during this protest. The families must be compensated for the people that have actually lost their lives. So I think it is time now to call for calm as we bring dialogue into perspective to be able to handle the issues that are actually in the country. Ngilivoti ya vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Ende livoti sia mundu ya Angelina itwandeni wa uthiomo witu wa mbeni tusiokethetie na mauvo angi makonetie maandamano wakati wa angi ndukathivasa. Na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala. Ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti. Onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu mebiya no toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka. Kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo. Edwa wikalatha yukwenda. Edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua mume waku. Wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina. Ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe nde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonthe omituke ni mutanisia wambiye ku depend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi wonie kuyanza ni mausuisia niwe atipote Nothing should come in the way of how you enjoy the game. So ukibet, bet responsibly. Bet na amount unaweza afford. If you need help, speak to a counselor today. Call 0800 724 835. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account. Bingwa Hippo Junior account umundi ubongene witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke. Tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge. Dhoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza kenda muonza ile kwa bombe yange. Kalibu wengi, itina oneni wa President William Ruto kukonia muungamo wake yulu wa mutalatala wa Ilovia amwema NNDU ni maelesea kanani undu wa vata ate onongina ayumbe meke mawalani wa mavata mate kuelelo ni chaku maumesia NND ngini mamwenda President William Ruto ikidhikana ni wate usongi wa kutua kwe madhinama amuika tamawea otondu edhitwa yathana ilikuidhiwa amuika matona kuende ya na miatianio edhiwa maunyungu jinsi wa mohoma ifiki ya kuidhiwa maisungi wa kwa withianu ilivoti ya kebo ni mutese. Niseka nguruna matungulu wathukanu na kundu kungi nthini wa Kenya maundu munthe maende otatene amuika mainone kama itwaisa maundu ma miatianio vala ingi maene nthi maone kama wetaita mbeloswe ni President William Ruto taitwa nyethi wathi vata kwa ene nthi ati ono nginya ayumbe makunikile kinthini nthini wa mutalatala ula matonya kuendea na ulunga kana kusauvia na wikithia kana maundu ma Ilovia ni maane wanesa icio ni sikivathukanio cia nthini wa Kenya na kutethia mwene nthi. Nyina chief campaigner wa Ruto ni Machakos County
lakini maundu makwa na atatu katika serikali ya Kenya nule financial bill wiki neza ukanzo ate wabe maundu atatu diale ni nake bezi lazi wewe na mbunge siete wazia nile iteto na katika school hizi ya public CSI ndo twaiza ibinda nyayo chagele mumbunge nde light ya kwitha aibiro muzala ngili mana nana na thitha mbado na allowance ya kuwebwa kiuna jetu kanzo maana malala next ni mwazu kila kingi tukenda the ambassador si unengano ikaro katika public participation katika mbunge ame bana the male ile metekelile onde twina mo bakwa ba yitwe neno junguza no tutendele kila kingi cha next Amuika mawetakana mainasa kuyaniwa ni maundu amwela methiwa minene ni President William Ruto na javata kinene ni President ya mathiasi ya kutosa kumina thina mawea kuya amuika na kwikithia ingi kana maundu ala withiwa inena ni meandiwa kwe lungu ikuve. Hata kama amekataa kusign hiyo finance bill, unaona sasa si hatujaridhika juu hapa nje hakuna flow ya pesa, hakuna kazi. Saa maidhi wengi hawana job, saa ndio maana wengi wanatoka maandamano. Unaona hawakuwa kulipwa ndio wakuja wapigania rights zao, litoka ndani yao na wana risk maisha. Unaona, na hiyo wapiganii mambo ya finance bila mambo na finance. Maisha imekuwa hard kutoka kitambo tangu Ruto akwa kiongozi, na warekebishe mambo mingi. Kwa hiyo finance bill sana pande wa price wa kila kitu. Wanaongeza price kwa nini? Hakuna kitu nafaa iongezwe. Naona na wenye wanapinga sisi tunaungana nao na tuna support na musu mbe na lame wete ba ni financial bill la yana na ile mbinge na la ya ile ile mbinge dio na kendo juma na peru kwa mabiro ne moao tuenda ambunge alama na peru kuthize 215 bado naona wame na male jao male financial bill ile kwetu nigena tu isie power zie na ono ni tetu masakuwa atimo matosa kuwa kendo genge dinaweza hiyo mbunge okuungama akazi ati lokoti allowance yake kana musala wake unewa mwene ndio lokuthenia baya katika nini taxes ya ndawa mwinene ya kila mundu kene wawaiye pai mundu utanuza ndawa ndukagenga na mundu utanuza ndawa ndeni ajuma keima sinduzi nizo lozi anywasyo sio control economy ya mwene ndio la kawaida eba yambe mundu we muyumbe no wandawa ya ngili na kama mundu longe nyopana ndo ya shilingi 20 na no 20 bandu wethe gwethuke 10 ESN nundu mwethitwa na nini na health covering insurance ko sindui president uzi anyajo nondo you next generation ila yegwe nenge to takuya kegwa next maandamano ya counties ile ngezokite next maandamano ya account tweko to mwana to mafala siana ni akuyandika wanu na miaka 8 kiuto yenda tuenda ndola odho mine school yenye na miaka 48 ndiwe anayelonewa wewe onewa ndola maile tonewa wewe na president kila kienge utoka kazi mtano ama toka kazi mtane bado imwana hizi nagu ndo zi amine zikuna ina we sio tebi ingi maumane vanene wanangiko la utwewe ni miatene kana maandamano la meki wisioni kivathukanyo maenda yumbe kwikikana vena mitalatala meso ya kwaidia mianeko ndini wasikalo cia mbunge kindu kila president uneni yo ni enendi nimeani iwe na nengi kila ndo nonena kiu neni enendi meaniwa kikasio ke wengi na maandamano meti wasio mwingi muno so kila ndo nonena ingi ni asia enendi namo mewe kile president uneni ayumbe namo masio kapa mbungeni namo methe mekimwe tiku naye kaundu mananaye kanite ambunge maile tha manane ni na muika ku ground nika na muika maina ida na effort isu manendi na ba nundu ambunge maya ida na time yonena na muika amuika mana kunie kindu kithuku muno kuya mbunge na mana nga sindu mbinge muno sindu cia asala so ko ambunge ni maile umya ibi na makezo nena na muika onela mate yani kanela mefri makanena na muika kindu kile mana kuni kindu kithuku muno ne kurunga kena netina na yue kale wezi ni mbeza yusi uma mbuko ni yitote ndate ile kaundini ya Masaku nyene toboni Mutesia Ayume kuma ile mbetani ya ukambala na kwa timba umu talatala wa finance bill mwaka ni wangilile miongo ilina ina ngilile miongo ilina itano ni matula mote
ni kwa kulea kwamba kosa itambia ya kwithukisia mavata ma NND mbewa kutoa sila kwa kukwata mba umutalatala usu hainena na andiki mama ovonda kitali Vincent Munyoki ni wawetakana kukwata mba kwa mutalatala usu NND maileana na uone ovaluku munene kwa atongoi na mwene ndini walite kukonwa maondoni ma silikali ta odhokomi kusia siko sia kuita kanani kana kusia siko sia kuiticha ndakamilivoti yake Onesmus Chalo. Itina wa musumbe William Ruto kolea kusaini mutalatala wa finance bill wa mwaka wa 2024 lona kutumba une ayumbe aingi. Itina wa NND kulea na kwisila kutoa esi ya miatenio ayumbe asune matulo muti kwa kulea kuithukisia NND na kuvitukithia mutalatala usu na ula NND manalea nete na uo. Dr. Vincent Munyoki na nandiki mama vonu wawetakana ayumbe ni manavitisya kuvitukithia mutalatala usu na ula NND manalea nete na uo kwa kulea kuithukisia NND na kuosa mavata mombe wa kuvitukithia. Nitunoni matukuma betu wikiumo mu betu ondo tunaye na maandamano mengi kolea ila tukweta finance bill maandamano ano manako siwe ni kwethela mbunge yitu na leaders onzi ala twa elect ya mayothu kumawea wo abunge asuma endie obisini kukoma mama niye kwekala ilobi maye kwithukisia kila mwene nzo kwasya maye kwithukisia kila mwene nzo ukwenda tama youth ito kukulia president witu honorable his excellency Ruto abunzie bunge ino ya 13 bunge no iyuthukuma bunge no ambunge onze malita kwinuka na nundu keka ni mothukuma uya wo mela kula mama nie thina ula twina wo mala kula mama nie kana finance bill ino ikwendeka mala kula mama anzi zia tofauti sia kuongelela ukwato wanzi ti kuongelela taxes. Vincent wetakana benambanga nene ethia yumbe makavitukire mitalatala mbunge ni bate maoni ma NND kindu kila wetakana ikitonya kwikia mthi ya Kenya muisioni munene na nitunoni enza kama mbingi amwe kamenge mana atutie mano wewe mana tuikie ala tuita heroes mandamanoni nakeka nanza kamesu yonze moko ni mambunge maitu ambunge maitu emo matoto kuma ni moto matakweka uya ulawa matu mbunge uya wo nikupose simu kwe makosa simu na kwe momana wo mwenenze ndata nondo keka nemesi ondo kwenda twalera kula twevano tubunzi mbunge ya 13 mbunge isu iyobokuma inge Munyoki wetakana ni uvaluku munene kuona NND makwatio sindi tina wa musumbe kumethukisia mbewa ayumbe alamanyuvi aimenda ayumbe kwa samata mame tuki kuthukuma NND mate kwenda isi wonthe nthini wa serikali indi kuungamana NND alama amanyuvie aitungia muvea mwika alama nongamia na ulumu kukite mamilioni ma Kenya alamata na akwata amba umutalatala usum. Delivote ya Bingwa Mavo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui. Nito Onesmus Chalo. Ulao kitea kivila cha mbunge Masinga ungua chama cha Wiper Engineer DM Mutuku ni wa matula mutia memba mambunge ya kati alama na vitukithise mutalatala wa kinandu wa mwaka wa 2024 kwa kila ukuma wetata andu mametwe ele kwa kana kwa kukadhia mutalatala wa finance bill kavindani kalawa vikiwa mbungeni na ingi kukadhia itambea musumbi William Ruto ya kuleta ndi kumana na ivyo vya NND diyo meweta yene evinda ya ateti ma Kenya kusenzia na kuete uteti wena udheu na kwa kuemea useo aikadhia itambea Gen Z kwa kulea kana kulea na utongo imodhoku wa ingi diyo meweta kana ambunge ta mate kutethia wia ulawo na kutetea mavata ma NND indi mavata ma siaki oteti livoti yake Ben Mosao. Engineer David Mutuku ainena na vilingi wa mauvoni wa kadhi ya itambia ikundi ya moika ya Gen Z ya kusukumia serikali kuvetanga mutalatala wake ilovia wa 2024 aiweta ni ondo wako sani ya kuona mbunge alama na kwata amba umutalatala uyu kwitha maikathi ya itambia musumbe William Ruto ya kulea kwikia sahi mutalatala uyu aiweta amwika ingi ni manaisi mathayo kumana na mbunge ya kuvitukithia mutalatala usu. Patikindu kila cia osiangasa muno ni kwembua ambunge maitu alame ilete kabisa upo wa mjadala huu wa finance bill 2024 na matuma siana situ sietwa na siatuma siana situ simbwa na maume siana biashara situ simbwa na thina malete mjadala losu metikilanete uradha masiokie
ila Ruto waise kana wa withdraw mjadala sino moto monye maiko nanga ni makosa yuke kulia ta mokambai au ke kulia ta mombwe mwandu amendo amakuwe wakili kana member ama education mwenende nundu keka imana education mwenende chawo mundu embwa na ndia kasenye ni unga manandu andwa ni mamango ni yakula na andwa ni monikala bano ndo amo ona Ruto ndamu kuni akula nange Ruto ndakuna akula kwake tayuno akwito masinga Ruto kwa wako ni amondo masinga kula Otau ni waweta kana vena vata wa mbunge kuikithasia ni methukise wasi wa NND ala mama sakuye mbe wa moko vitukithia imwe ya mitalatala mbungeni mundu aile imba ithukise mwenende na aliamua even irrespective of a party orders mundu kitu ni one party bapushita embo we order tukatate uleana na chao na msimamo wa order but unfortunately na mwenende likila bana yao wa kutumia bunge so my take is really wrong na maika shibu chochote kile ni maeleo kashibu wanundu iba mawati iba waja amengo oingi ni waweta itina wa miatiano ya mwikaya majenzi yuma undu maki uteti ni meithi wa maisenzia kuma yuko dhinambe vala mwika meithi wa mayenda utongo iwina uwo na utena ulusani dhini wa uthukumi wa tongo iva Kenya na nasi atuma kunange makobi nundu ima kuna kindu kila kita economy any generation ifa kuma twakwata uhuru this country will change kabisa it will not be business as usual after kiki ethewa uchepa za utika mondo thindwa whether Ruto aende uchake ile kwa tumia kwa Ruto aende ndio tuwe na mambo mpya kano andu tuke dialogue tuiwane but then there will be conditionalities conditionalities ni ukangule mbuya na genozi elang nene te amo is they want an accountable government lakini tia ndo mekwe kwa serikali no kesa hizi ya waone kwa yamba ya mwenende ana avo fertilizer wa mabanga abunge mathika miti maongwa moga matuika makile the minister who was in charge of doing all that business that guy is still in government and many other one qualification kwa kwamba we criminal ne cannot to go serikali this country has got very good and clean and matter and dots on them kwa ngai wa thino and why can the government why could we appoint and look at them because they are Kenya's key Ugandans vilingi wa Mavumu Tongo TV nyenita wa Ben Mosau Nayo mbunge ya kaunti ya Makueni ni vetukithise budget ya bilioni 11 ndono 19 vala ilovia sia kila ward siongelekile kuma milioni 303 nginya milioni 309 kuna na mwene kivila wanzama ya budget mbungeni ya kaunti ya Makueni MCA wa ward ya Kakona ulani Dennis Musyoka ni kana muvea wa uima wa mwili wowe na kimanza kila kinene watiwe ni muvea wa kisomo na maundu mame mukanilia kana ICT na ile muvea wa malelu uko sayanya katatu livoti ya Kelina Mosangi. Bunge ya kaunti ya Makueni vitukidhise budget ya serikali ya kaunti ya mwaka wa kiserikali wa ngilile miongole na inyangilile miongole na 5 na ilani ya kimanza kia shilingi bilioni 11 ili inatha na mathina maingi na mwene nthinu kutetheka muno kuma kwa budget yesu thina miradi mingi kila ward na thina ingi ya headquarter zini wa budget hii ukava wa serikali wenda executive ni avadhi wa kimanza kia shilingi bilioni 13 na huo ukava wa bunge wa vadhi wa kimanza kia shilingi milioni 903 national government ni natuongelile ileta wa allocation ya county kwa milioni 400
na nengi yu pemaanisha mwene nthi nukutetheka zaidi. Kimanza kia silingi bilioni muonza katono inye kilani kilungu kia miongo dhanza tuna kienda katono muonza kia budget hii kiitumika kuivadhu kumina garama ingi ya serikali ila sithi ya waungua recurrent expenditure. Neso bilioni 3 katono kilani kilungu kia miongo 3 yulua yana kia budget hii kiitumika miradi ine ya maendeleo. Kila cha maana ni mwene nthi amanekana ithieta county assembly ya Makueni twitha tusiaiti na metho maseo makusisia miradi ala meta wa oversight nundu wea witu munene ni wosu katika miradi yesu nitu usisia mbesa ila yitu aloke muradi kwa teyo longi kana nisi atumika nesa na miradi yako kumwanesa na tuhakikishie miradi yesu itaivitwe mwene nthi nake ni wetha eaniwe kwa uba Makueni county assembly twetelete uyausuambie. Katika miradi minene ile serikali ya kaunti hii lengeta kuikidha nseno wa budget hii ni vabana muradi wa Mlima Water Project ulovadhiwe kimanza kia silingi milioni 40 na automation ya udhukumi wa serikali kana government automation ile ina kimanza kia silingi milioni 41. Na tuenda kukutavya mawaziri maito tafadhali patuonyeka mwene nthi ena expectations binge na maofisa maitu tuma instruct na vina mwingi muno tumatavye kana mwene nthi wa Makueni daisa kwetekela muradi uthukumitwe nae miradi thitu ithukumwe na itho iseo isiaitwe nesa na ithukumwa kuyana na specifications ila siailite. MCA mabunge ya kaunti hiyo taume na undu wako tani itina wa serikali kuongelanga kinandu kia ward kila methi itumaikuata kuma silingi milioni 33 bikia silingi milioni 39. Sinu ila mwene nthi wailite kwamba kunoti ni kana His Excellency Governor Mutula Kilonzo nuna atuongilile ila mbesa si award ini kuma 33 million atuongela si abika 39 million na kiuni kindu cha maana muno on behalf of anduma Makueni nienda kutungia governor mupea muno nundu wa kwika kiu na uyo vo MCA ani matataka na mirari mbingila ithitwe kwika kuma kinandoni kia headquarter ithitwe tena vaita kwa NNZ. Goripota ulingwa mauvo ni Lina Musangi. Hele musiaise usuni wa muthia wa vilingi wa mauvo mube mwana kwa alamwa kwa tiane. Nende mbete kile musiaise ruvikie kwa watu isoke thia livoti mwe tutana aminu kileli ya mauvo maito enende kuma kitu cha umeloni wasua sub-county ni Anzambani. Nimeenda minista wangu ateneo ya andesi umeloni wasua na isio ilanumu penina Malonza atambuke kisioni kiu na kwenye ishaliwa utedhio ula uyete ofisini wa munini wa county commissioner ngalikoni Anzambani vandu va miitha tu kuma moi wambe mwaka uo na yu wende na kumya moke mudhuku mainena na andiki mama uvo enende asu nimeenda penina hanenganili usu kana aunyaete maskulu neva mwe na kuita idhakali ulamo etata mudhuku tuisokethia kwa keo Nesmas Chalo. Enende kuma wodi ni Anzambani le kitu cha umeloni wasu ba kaunti na kitu ni maelesha kolea kuyaniwa ni tambia minister wangu hata ni siandesi ya umeloni wasu ni sila no mwandu penina Malonza itina wako vingi aliwote vya maofisini mamunini wa county commissioner kunzambani kuma moi wambe mwaka huu vala enende asuma weta kanali usu na wambesi kuma aluche mukote musio wana nyawakana ni wambesi kudhuka na yuwe na mitha mtatu kuma wetu ni minister penina Malonza na wete letwe na wakanoke kwenye ikisia enende ningukudia batonyeka penina Malonza ukotu nengele twezele wiito wetebisa kanini wa muthemba mwa eza benni Malonza ndu tunenge muzele oke unye bazi to atwa kwa mutomo inyo ndu Anzambani tu nwete konge ni wanenga ni leu niki kitimu ta tunenga ne ba kana wi Anzambani ndo manjao uto nuwa unenga ni muzele na ni beza zito no juli dolo tutulawa na ujeze bawe gata ndatuke tunengo muzele ana ndu mangata baba makwenda leu na siana niziogwa na yego yichoka kia leu bano dhukete kuma wiwambe mazukulu monze memenda leu na kabako za watu wezukulu kwe zito ongi wonze luto enengane uchoka ukiwa zito ni mbuzo na ndu mtu nza nundu zito yonze ni mbuzo enende na la meno dhatu munene miweta kana minister Malonza niwele kunenge makibu manya icheli usu bandu vake siana nundu nisithi wezi chua mbu ya anza penina Malonza twakunenge 24 hours
unenge ndisi mwana wako nenga ne liura we bacholone kana ukogwe tweko wona pau nondo mundu ene leu na ndakuya enda ya nobi ne wanenza nina nito kwenda kuwa mutu ya wako musumbe Ruto nona kweke nona kuneje kebela kinene na andu makitwi nito natarajia kibela kiunengiwe withewe ona asa aka makitwi nito ewe mutu ya wako lakini twende na kwewa mbebo kana baidi ata andu maizo andu makitwi twewa mbebo ona tuyaiwa mutu ya wape nina Malonza tuyawiwa nekuni akula kwanza ambane bacholoni school penina Malonza ko runengeliu nito kwani nzanye ni naziana thanda tuna ni singo ndingwa muse ye uko runengeliwa thando runengeliwa gugu otonge no ruto yuko tuyaliwa kutuyeliwa bawake yu kana ni bisa wakutoka nonenga osipindi kana ndisi ya runengeliwa na huyo bani maweta kana liusu ni waile kusizwa kwa banene ethwa bena uma muthuku betwe na olota ile winengwa NND kana nengane lengelea hunya icho nthini wa maskulu na tena ziana monza na penina Malonza uko bingwa bisi utunengeleu wale utunengeleu nite kwa zatwa yani wezi watu ete ya liwa sho tafadhali penina ti lazima tukunenge kura nundu wa liu uko kwelewa kwetwa ya mutomo kanotwa abalo kwenda idi andu manza ambani teso bawana liu kanothi ukate ukwate mbeza sio twije kibila na icho thotho kumana na etambia minisa penina Malonza kuoneka yungamia kwenye chukwa liu otethio pa kauntini ya Kitui kwa ute ukukula siati idiete yake yo kitu kwa serikali liu yae bacholoni wekamina wani wiki neto bunzi ano ndo skulu ya choloni ena liu Kilonzo ena liu maskulu ala menza ambane matena liu ne mainge lingwa movo wenena monini wa county commissioner kunza ambane Frida Kawira no weta kana liusi ofisini wake na wetele minister Penina Malonza nikendane nganelengelea wako nyaicho delivote lingwa movo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Hende musesi ya usuni weo muthi wa vilingi wa mauvo mube mwana kwa lamu wako atiani na itundini wa mesa ito ya mauvo kiwiyo ni cha umundi ni utani wako wa kuidhi wanaku na ndi mweneo idhi wana kiwiyo cha kwa ilanita wa masikitaka na ulawa nengelele mauvo kanzi ya meko ni Sharon Dinda Tiwanesa.